ISTV की पाउमियंग ताबिरबसिंग तराम नोंजरी ngasi maruba pauda chaya sigi January 12 dagi February 13 phawda hui lakh ama lising taraga manga chani kun rabies laina dagi ngakung na hidak kap thokre haina veterinary minister Govindas Kothur mau se sangon pizari chaya sigi January 12 dagi February 13 phawda hui lakh ama lising taraga manga chani kun amasung Haudong Johum Humpu Rebels Lena the Gantok Nabahida Kaptokre Hana veterinary minister Govindas Kothom Pondokre. Sataki Assembly Pumgi question Awada Andro Kendra MLA TS Sam Kumana. Rebels Lena Gatok Nabagi Matang da Hang Kiba Wahanga minister Napakuma Sipiruna. District headquarters Singamasung subdivisional headquarter Humda Rapid Action Team Semble anti-rabies vaccine amadi atai hidak lang thaksing marang kaina thamle darkar leba matamda lem hidak kapthuk na thorang tawre haiki jeriba more amasung kangpokpida amam thamkhre anti-rabies tika amadi darkar leba pochang sing marang kaina thamle loina darkar leba matamda lem na kapthuk na thorang leire yamrada punba hui masing sada marfudi lem tika thadokpa rabies laina gi maramda miyam bukhanganba Department the Marang Kaina Rabies Tika Thamle Rabies Lainana Nare Haina Chingnaba Amadi Asiba Huisingbu Diagnosis Taunaba Disease Investigation Laboratory Bu Haino Pan Kankanaba Department Sinakan Ukul District Sangsak Amasung Rungher Water Supply Scheme Sayasi August Amasung Jun Thada Sangana Pandam Thamli Haina PSD Minister Irengbom Hemosan Pongdokre Ukul Kendragi MLA Samuel Risom Hanki Bohang Amada Minister na Pakum Pikibini Andro Kendragi Manungchan Ladiba Kaitel Man BA PACS Suatu Matam na Sangaragani Haina Health Minister Punjatang Tonsing na Pongdoki Andro Kendragi MLA TS Sam Kumar Hanki Bohang Amagi Pakum Piraduna PAC Amagi Kutong Sabahek Pangbaga 24/7 da upgrade Tauduna Mirul B Amadi Ana X Sing Layang Nanabagi Kutong Sabah Pangani Haki Ansa ko Athuba Matamda Sanganaba Honangani Ko PHC Amagi Hurong Java Hek Pangbaga 24/7 da upgrade Toduna Miron B Amadi Ana Ayexing Layang Nabagi Hurong Java Pangangani Tarasuba Manipur Legislative Assembly gi Tarasuba Miphamgi Hodokpada Manipur Governor Krishna Kant Palna State Amasung Central Government na paket pa Thorang Singbu UPPK KCP Faction Sing URF KYKL MDF Amasung Pripaksu Yaning Badagi Nakalhomgi Oeba Memorandum of Understanding MOU Kuyak Pinakri Haribasi Umpam Yauda Wapam Hana Pripak Assistant Secretary Publicity and Propaganda Lebak Ngak Peluangi Cerolaman Hari Cerolosina Makatana Governor ki wapamasi lebak miya bulan dalam jeng na bahona ba amadi ning tam ihobu oidaba chumdaba pambina nam thana bahona ba propaganda ni prepaki oinadi miyam gi yai phana ba mi yengi wang mada lenga ki akak na pandam da sathaba pistok asida thazaba leite amadi lebak ki pandam mantik na ga ikai ningai oiba pistok ki damak ta yaba piki ba leite hari sailising ani henaning tam lebak or ki ba kang lipak pu indiana nam dun loksun ki bi mayokta mangkhra ba ning tam ba buhan jinna mang si phawwa ningana ba leite na lepli loina miyam go loina ning tam lantin chathari hari ning tam lan phamgi mari marakta phudong duna mai ikpa mulhongdrba miyo ama ani kakna michel oiduna pisto kimingna namthak tawduna masabut kibaduna malem bisana pathap kaidina ning tam iho chathari bal pripakpu lan ohna ba kedong idasu chumloi hari jarul asna makatana lenga na ngaklo pibada ning tam iho gi mingda miyam da awa ba bihanduna amasung phurup masal marakta nungsina da thonduna lebaki oiba mang takpa tholai thong asina ningtam iho thengna bada loi lengaki kokchik pahan tharabasu khunai nat senbalon amasung lesem londa hena mang takpa thonba maramna hiram khudingda sokchilaba apunba khunai asida hena sokchinna bagi pibam pidona lakli prepaki oinadi mamangi mirol na kali pakening tamdan gi liglam sakpu ngasigi mirol gi makuta sina biram bagi matungina masibu aikoina luna amasung hakchina laujaraga Tunggi anu mirol gi makuta ning tam kalipa amas naram na bagi tamak tanga sisu ning hana balaitana atai wakalon mana baning tam dalulup single wena ning tam lanteng chathari amas ning tam kalipa amagi pandam pangdirma phawba ning hana balaitana ning tam yawol ihau chathaki gani haiba wapam chu cherolosna makata na phungdurobli Manipur Historical Society gi nipan subasai gi mifam ngasi imphal gi kong matalaiba Standard College da hokre hotopagi thoromada Works and Transport Minister K. Ratan Kumar Agriculture Director Dr. K. Sobita Masung Standard College Principal S.
Bomasana, Maruba Music on a Saruyaki. Lorena Sobiner Amasu release Toki, Toromari Lena, Manipur Historical Society General Secretary A Sudirna, Puarina, Lamdam Atugi, Masak Mapung Panatai, Masi, Nasigi Mirul, the Mapung Pana, Kangan Magulina, Nakadori Mirulgi, Mapung Pana Semduna, Tamona Vidamak, Masigi Padamda, Toromasi Pantopani Haki. 1891 हाइबदी अखोइगी वेगचंद्र महाराज की मतुंग दगिना अखोइगी एंग्लो मणिपुरी वार फौगी मतम सिगी अखोइगी लेरिबा अखोइगी समाज की मतंग इकोनॉमी की मतंग पॉलिटिक्स की मतंग मसी अखोइ हाइरिबा अखोइगी मसीगी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस तबनी अखोइना पेपर प्रेजेंटर कया लेरी पेपर प्रेजेंटर कया सिना हाइरिबा थिम मसीगी मनुसदा तोंग तोंग एक्सपेक्टेड डायमेंशंस दा अखोइ पेपर पागनी डेलिब्रेशन तबनी न हाइरिबा अखोइगी असिगुंबा प्रोग्राम सिना अखोइ मणिपुर की हिस्ट्री एंड कल्चर की मतंग दा अखोइ नैनाबदा DM College की महिरू सिंह यापन बलुप joint students union na DM campus के पिबम फत्र बलंबी सेमजिलु हाइना चंगसिला की बखोंजंग दंगसी campus मनुंग चंगला बगारी सिंह थुगाई खे ngase yu pung tara mathurum tabada education yu gi director lakani haina matam tharak laga laktabadagi ko sauna rabu महिरू सिंह na gari सिंह थुगाई की बनी नमिंग pung tara ni thurum tabam matamda higher education gi director C Arthur joint director Ozit PWD executive engineer C Sangram amasung agency authorized secretary RK Syam laktuna khongjang changsliba महिरू सिंह ga wari sanaduna Nungtil Pawada, Kuzukulai Amadi, Ate Masak Singh Purakani Haina Tazaba Piki. Any Tisigi, Alkesamna, Cam Asigi, Lambi, Samada, Numit Nipumangani Rum Tangani, Yoksang Manunga Tabuk Pakatuna, Apibumatam Gimata, Manunga, Lushana Honagani Hana Pondoki. Manipur Assembly Speaker na Assembly Asibulan Lamzingle. Indian Constitution Gimatungina disqualified Topum Tolaba, MSCP MLA Manga, Dramul Congress MLA Turupuna MLA Tarama Toyasi, Manipur Assembly the Pamanduna Tamli Hana, Maoist Communist Party, Manipur Publicity and Propaganda Secretary Comrade Nolin Matiki Cherolam Hairi. Disqualified Topum Tolaba, MLA Tarama Toyasi, Mayukta, Wangang Binaba Kanasuliti, Madamdi, Opposition ni Hariba Singh Adusu, Masin Kaktani, Makuti, Shakargi Tikagi, Sen Masing Tiragaledi. While a Speaker Makutalay, Maramaduna, Tank Taba, Amading and Katpa, Habasi Speaker Gi, Mashilni Adabu, Mashilasi, Lana Season Aduna, Hoju Paupak and Katuna Tamli Hari. Jawon Sinamakatana, Speaker na Emily Taragamatwigi, hearing judgment, Nam Sinduna Tambi Madam, Limit Mangani Manunda P. the Batolabadi, Maoist Communist Party, Manipurna 2 minute Leroy. Manipur Maoist Nawanga say Assembly, the Pangtopomatamda, Putok Libi Madamdi, Hosik, Pamliba Assembly, see Miam, Yapanabasin Manate, Hibadu, Miam, the Kangana Bonamani. And Constitution, Oiraba Assembly, see Mutapam Tokle Hari. Amarom the Manipur governor Piki Bawarolda, Tapakilamda, Lalhogi Irang, Nemtari, Haiduna Assembly Pamda, Hai Kibaduna, Impalga, Koibada, Bomb, Pohai Handuna, Missam Miam, Sohaliba Asimak, Manipur Ningtam, Lalhoba, Jangshil, Lalhoda Jangshil Singna, Nate, Togmasung, Ningtam Lalhosibu, Mingsha Tiana, Indiana Tatopa, Gang Singna, Pangtopuni, Haibadu, Taksari Hari. Governor Giwarolosi, Manipur Miam, the Wakal Kantabu, Amadina Nebiduna, Yaw Lalhobu, Masak Tiana, Namahonabada, Micham Miam Gipunsibu, Awa Piribulam, Indiagi, Mayok, Daikwe Puna, Amatu in the Leminarisi, Habuapamsu, General Sinamakata Hari. National Institute of Design, NID, Ahmedabad, Amasung Ministry of MSME Kusam Society for Crafts and Rural Economic Development Sinduna, National Institute of Design Gimakada, Artisans in Nakaram project Togani Habi Matang that Wagi Design Awareness Seminar Ama, Hotel Christina da Pangtoke, Tromoda Commerce and Industry OSD, EGTN Susaruyaki, Tromasda, NID Northeast Coordinator SEC Neruferna. Port ama putok pada karam haina putok katagi habsi project toba matoktai madugi damaktai NID na mating pangani miam na pamna port ama putok matamda magulaiba anuba oiba tai haiki saya sige January tarong duidagi February kunamari pawda lakh aman sing taraga mga chani kun levis lena ingak tukuna matiga kapok le haina veterinary minister ko bedas matok